Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manguripnallahu subhanahu wa ta'ala. So agama tanu agama Islam na danyan dan mipukasa gudanyan dan bagakan so kisusuguun si ko kapipi sa parangay o manipitang gisaan ko mga Muslim. Ayamataan benar manguripnallahu subhanahu wa ta'ala. Nasunabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiyid isa ini talinguman yan narkitano. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Pitero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amataan ayabuak ya sugurakan na anakan matarutop sa mga paparangayan amapia. Nagyuto din sabab mga uripnallahu subhanahu wa ta'ala adipatot o bamipuka sa manusia si ikok kababalin yan na Muslim so kapipiin yan ko parangayan yan. Maluy tanong sa pito akapia o din nakapak kalalabi o din nakalbihan agyang kai amapia paparangayan. Paganeron mga uripnallahu subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah min asbabi dukhulil jannah. So mga paparangayan amapia napadsikop kasabapan ko kisul sa surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Miyakapuun ini ku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini saan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan tunay nganin asyay apin na kamadakal ama pakasulyan su mga tao sa surga pitero iyan sallallahu alaihi wasallam sukalak si iku Allah gusumapya apa parangayan. Ikadua mga uripnallahu subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah sababun fi mahabbatillahi li'abdih. So mga paparangayan amapia napkasabapan ko kababayo Allah subhanahu wa ta'ala si iku uripanyan. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadallahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Aya pinakap kababayan ko mga uripan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na supyagi bat-tibatan kiran ipaparangayan. Maana mga uripnallah supin na kamapyakiran ipaparangayan. Ikatalo al-akhlaqul hasanah min asbabi mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. So mga paparangayan amapya napadsi ko mga kasabapan sa kababaya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, inna man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Mataan na tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tawa pinakamarani pinakap kababayanakan gupin na kamaranirakan si iku alungan akayama na sumanga pipiyar kanu imanga paparangayan. Ikapat mga uripnallahu subhanahu wa ta'ala makarimul akhlaqi athqalu shay'in fil mizan yawmal qiyamah. Sumanga paparangayan amapia na aya mapened asyay si iku timbangan sa alungan amori. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in fil mizan qalu min husnil khuluq. Daden na ubabwa syai daden na ubas syaibu si iku timbangan apin na kamapened kumapya apa parangayan. Ikalima mga uripnallahu subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah tudha'iful ajra wath thawab. So mga paparangayan amapya napteket-takepnian subalas sumanusia. Qala sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yudriku bi husni khuluqih darajati qa'imil laili sa'imin nahar. Mataan atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asus sakataw amama na misabab ku kapyan yan ipaparangayan napkarotian su darajat
utaw aititindagyan so sambayang si iku kagagawi gusugi mamasa si iku kadungdo ikanang mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala al akhlaqul hasanah tazidu fil a'mari wa tu'ammiru diyar. So mga paparangayan amapya na papagumanan yan sa mga umur o manusia gupapanagumbalin yan sa mga darpa. Qala sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Sumapi apa parangayan gusumapi akapakisisiringan na pupanagumbalin niran sudarpa gupapagumanan niran so umur o manusia. Ikapito mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala lil akhlaqil hasanah makanatun ulya fil jannah. Bagian o mga pipya ipaparangayan sudarpa amapuro sa surga. Qala sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rubdil jannah liman taraka al-mira'a wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah. Pitero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saken idato si ikwalay si isak kababaan o surga si ikutawa ini bagakyan suka kapakipapawala apias kanyang panmakabebenar gusakan idato atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikwalay si iksaluk as surga si ikutawa ini bagakyan suka pamukeg apias kanyang pangiisendag gusakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idato si ikwalay si isak kapuruan o surga si ikutaw apipiapian yan so paranginyan.